I, Alupo Jessica Rose Epel, okuteera ebirahiro kwatandika shaibiri z'akasheshe kandi ababa batebekanisiibwe kurahira babano batamburira aha kapeti ya red kandi amashemererwa gaba gari ahaiguru. I, Kamuntu Ephraim, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Bamwe mbarahira harimo enganzi y'ihanga Robin Anabanja, Speaker Anita Among, Vice President Retired Major Jessica Lupo, First Deputy Prime Minister Altwara Kadaga na Minister Chris Baryomunsi n'abandi. I thank the people of Katagui for the mandate to serve them in the next 5 years, and I promise to do my best as their member of parliament. Top on my agenda is service delivery, especially on health and education to the people. But most importantly also is the fight against poverty. Baraganso kwegita hari mukuru w'ihanga okurwanisa obushomankuzi n'oburwenguzi mu ihanga n'okukorera abantu babo. But now from today I am tindi mwebembezi wa Rubanda West yonka ni mwebembezi w'ihanga ryona. Mweno hari ebinda akorera Rubanda West hari n'ebinda akorera ihanga. Abantu beitu bo mu Rubanda ndena ngundwanise kureba ngu emihanda yeitu eya tourism woko President Museveni arajigambaho twajonjera amani. Parliament yine yamani mnonga mwenu wambuzi hati naye narahira. Yes. Okurahira warahira waheza kurahira kimanye. Okurahira tokuriyanda hiro. Twagambaho n'abamumbanyishengera barahirera izoba kandi ebintu byo batugambira okubetebekana isoko y'abantu babo. Kubasubiza manifesto yitu n'umujimanyaje yitwine ombwire butari bwa harenyenda kwizankanje batematemeramu konka ahindi kwija kutandikira naha nyine binasubiza abantu ba boda boda imwe mutandike kweswata niza kugishyikiriza kuko nabagambira twine ba chairman LC1 nkabagambira ngo cyo kisanja nicyo murakore na ba chairman LC1 nitwiza kongera okurobinga oruguto rwitwa kunabire nabagambire kuko nakitandikireho twiza kugezaho kurugumanturwana kurekwa mu government yatuhereza oruguto rwitu tumanyisengwe cyo barwanirira imyaka yose tuserera karuru irizoba nubo bakitukona mu stamp ngani mbagambira nti tyo tusera karuru aka stamp tukakoleta akebena tukakaftora mparamye aka stamp nukwa kaitwazamu kandi myaka ezetano ntwiza kukwalagana government kurengu twabingwa obushumankuzo mu ihanga kandi tubase korra abantu bahanze izuba nyine kushemererwa munonga kugira ngo ekitwatandikire twayika kukimalira naiza kutera ikiragano kandi ndarahira nkamemba wa parliament oronzigwe owishazeri abwetamu yakashatu niyenda kusima ruhanga niyenda kusima abantu bakibale niyenda kusima government ya NRM erebemberwa Western General Yoweri Kaguta Museveni oturotwe myaka 80 tuhuyireho hato no kwimuka tukaza gukora nicyo cyabire namanyisa kisanja no silipo tutekwa kwija gukora omurimo ogwo mwebembezi ashemerere gukora dene iwe okore ogwo gushemerere gukora nubwo kujwekera abanyarahama mu parliament yihanga nkabagambirira kandi kagarika katensa amateka umwizina ryabo kandi nkongera nkabashakira embi muno nyina kurwana twarazatunga sente zigeze kolengudu na muno rugudo rwito rukuruga kigoera kwija bufunjo genda kakabara nezindi zona then okuranteka hamani mu bintu bya agriculture. Abantu b'inamatsko okuzaha buciko bw'ishengero okushakira byanga ebarukurgamu okurahera kwatandikira izoba kandi kuza kuhorwa katano orwe Sunday gasha kwa Jime Muhumza.